Riba disera mapungo a SABC uva panondoni za Khasho, Auckland Park, Johannesburg, Twi. Mapungo marwane nga shino shipinga Kenya. President deba kudonekeza shipichi cha uvura paramende madekwana anamusi. Ndingedzo za mu president wa kale bo Jacob Zuma za uisa kote president wa Janashturoni chabo bo Cyril Ramaphosa zoparadza. Mubuso kudodibaza duba lina masalera amashore bebaroba ndwani DRC badobuyiswa ngalo. Ridoroba pura rabaresa mangoma huru asa mitambo umana nalipasi. Nda ndi madekwana ndine chanduko ligege. Rodesera mapungo pano ka SABC 2 mapungo na musero rodesera one ro awara yote ubva zvino ubia osvikanga hafu ubva kawara ya rati ubva pano Auckland Park Johannesburg nange paramendeni wene mudzanyo mapungo chipwa doyoyo akovanekedza zvino zvadoba zvikobvera henengei. Minister ofisini ya presidente bo kumbudzo nchaveni bo ambanga handabelero za shipichi cha presidente cha uvura paramende. Cha utoma ndizori ka shipichi cha president badaba vachiko kwatisedza zi priorities za mubuso wa 7 zinedza abataru za uri rido pata economy yono do sikana mishu rido addressa kana rido sedza mapungo abushayi na udura hazviliwa zvinezvo ngachikova ndi high cost of living rado bana rido patisani mubuso wono kono kushumela bathu zvinanga chikova ndi capable state bachikwamba kaizo ridariko cheka uri re 7th administration richikopa ka 60 ndi mini zvinera kusedzana nazo ripatisa itisani mishumo rina committee yono leadwa nga minister ba employment and labor yene yako yonoko coordinator mihasho yote yene ibako shumana rine ba presidency na ba finance corporation vulindlela risikisani mishumo reconsolidate kana kubanganyani mishumo yene ba hote noko itwa nga mihasho pambana na orela mishumo ichibva ive na impact kabatu ikono mapashikirizo nabone bachifedza arali imishumo ene yapfi ndidzi work opportunities ezo zone yaba mishumo yashipinganyana kana ndi contract yanwa kana mimwa mibiri bachibva bakono wana mushumo mwe kana bakono dithomela mwe mushumo na ya uri richiri economy issume ndo bakozwitisa hani party ya enezo ndi hey mulayo no fee expropriation act wo sign wow hola mulayo akojia shango pezi ikojia shango ngori arari rari ange hayani shuvondwe una stensi chinecho dzurandhirani yene rikufuna pera pipe ya madhi rarikombero rivape humwe rivape pipe ya madhi ikono piro rushaka rufune vari ainenge yadoyo aringado arikotodo kufurwa ngamulayo hono ni riakono ubabvisa vadayo rela pipe ya madhi ifire madhi ya rushaka. Vazangano la bashumi va madokotera votayisambirero ya madokotera vane vakhotapudza ngudo dzavo vasawani umishumo phanda ya hachipichi cha uvura paramende vora mapungo va ino Khasho vo amba na mamwe madokotera vane vasathu wana mishumo pala vunduni la Mpumalanga. Rebatanganeza kupano kama punga chivenda ka SABC 2 deba kuri umbere pfarero ka thaidzo ya tekniki yo bvela ho zwene zwino pezo zwino arilibe kha muzonyo mapungo a chivenda pano ka SABC 2 ndi chipwa doyoyo ani avangeyi paramendeni dorobuni ya Cape Town. Chipwa kuntanganeza kama punga chivenda kha musiri thomanga uri uko chimo zoimanga ngandira dani ngeyani Cape Town. Chanduko ligege uvane Auckland Park zvino musiri kwa badisara Khasho tree ine adoba awara yote kama pungo achivenda rautotoma ndi Khasho yokete yawo ya musiparamende ichiko vuliwa pano Cape Town matsina ati ndote vakobona una gogola vatu musi vatu vopambana nawo badivale ya minister vachikojena uri vacherese mambiwa na rushaka nga president ati ndote hapa ka red carpet ndina minister uva ofisini ya president ndibo kumbudzo nchaveni boncha
Bonchaveni ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa. ri khou livhuwa ṱanganedziwa ri khou isa na dzindumeliso kha vhathetshelesi vhoṱhe na vhaṱaleli vha mafhungo a Tshivenḓa. Bonchaveni kha musi ri lavhelese kha tshetsho tshipichi tsha presidente uri kha ṅwaha wo fhelaho presidente vho kwama u khwinisiwa ha themamveledziso ri tshi khou lavhelesa zwiko zwi ngaho muḓagasi zwiko zwi ngaho maḓi afho vha khou vhona presidente vho kona u swikelelana na uri ndi zwifhio arali vha songo swikelela zwine vha vhona ungari presidente kha tshipichi tshavho ṋamusi vha ḓo zwi kwama uri hu kone u swikelelwa tshumelo ya vhuḓi vhathuni. Vha tshi amba ṅwaha wo fhelaho vha tshi ri ḓo lugisa mafhungo a muḓagasi vhathu vho ri vha khou ṱoḓa u khethiwa mafhungo a muḓagasi o luga ndi zwone zwori ho ḓivha na challenge nga weekend yo fhiraho mara a hu tshena load shedding South Africa zwine zwa itea ndi zwine zwa itea kha mashango maṅwe na maṅwe tshiṅwe tshifhinga wa vha na thaidzo dza infrastructure mara roṱhe ri khou tenda zwo ro fhedza maḓuvha a more than 300 ri si na thaidzo ya muḓagasi ende na vha Eskom vho sumbedzisa zwo ri a ri tsha ḓo vha na dzi thaidzo dza muḓagasi ri ḓo ḓivha na u kwamea ho vha na dzi thandela nnzhi dza maḓi dze vha dzi thoma ri khou khwaṱhisa na u swikisela ha tshumelo ya maḓi vhathuni ro amba uri hu na dzi thandela dza maḓi dza Giyani wa kha ḓi humbula ndi kale heiḽa thandela ya Giyani i tshi khou pfhi khou ḓo fhelesa khou fhela ri tshi khou amba zwino dzi village dzo no swika 24 dzo no thoma u vha na maḓi ho sala dziṅwe dzi village dza 11 dzine dza khona dzo dzi khou vha na maḓi na face ya vhone yo no thoma uri i swike vha vhe na maḓi na makhado ro ḓi amba nahone maḓi a khou ḓo swikelela na vho Sekhukhuni na hoṱhe dzi thungo dzoṱhe ro amba uri maḓi a khou ḓo swikelela ro dovha ra amba futhi zwino uri ri ḓo itisa hani uri shango ḽashu ḽi vhe fhethu ha u shuma ine dzo nga tshikhuwa vha ri ndi construction site. Musi ri tshi khou lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu u fana kha musi na dzikhaedu dza kha muhasho wa pfunzo ri tshi khou lavhelesa matshudeni musi hu na tshikwama tsha NSFAS tshine tsha thusa matshudeni afho vha nga ri mini ndi zwifhio kha musi zwine presidente vha nga shela mulenzhe kana vha kwama kha tshipichi tshavho ri tshi khou lavhelesa pfunzo ya khwine kha matshudeni. Ro ṱalutshedza uri ro dzhenisa bodo ntswa ya vhalanguli vha NSFAS uri vha kone u thusa u langula heiḽa tshiimiswa tsho no isa thuso kha vhana ri khou humbula uri vha tshi dzhena sa bodo vha ḓo sedzulusa uri thuso ya masheleni ya kha vhana i tshimbila zwavhuḓi ndi vhathu vha re na tshenzhemo nga maanḓa fhedzi ri khou dovha ra vhudza matshudeni ashu uri pfunzo kana zwikili zwine ra khou zwi ṱoḓa kha ikonomi a zwiho dzi yunivesithi zwi kha dzi TVET college hezwo zwine zwa pfhi ndi mishumo ya zwanḓa ngori ni tshi fhedza ngazwo ni kona ya straight na ya kha dzi industry a ra shumisa fhethu ho no nga Techniven Vhembe TVET college vha cheka vhana vhashu vha khou ita dzi goloi hangei vhana vhashu vha khou ita dzi drone vhana vhanzhi vha khou ita digital printing hone haningei so ndi zwithu zwine vhana ri funa vha encourage kana vha ṱuṱuwedza uri kha vha cheke kha mabuḓo vha ine haningei dzi TVET uri kone u ḓisikela mishumo thi rona amba uri dzi ikonomi dzo no khou shuma a dzi khou shuma ngei muvhuso wa sika mushumo kana vhomabindu vhahulwane zwi khou shuma ngei vhoramabindu maṱuku vha sika mushumo for vhathu vhanzhi. Ri tshi lavhelesa mulayo wo phasisiwaho zwino wa humiselwa murahu ha vhuṋe ha mavu vhunzhi ha vhathu vha na dzikhaedu dza uri mavu a vhuya wa wana mabulasi o dzula o ralo ndi zwifhio zwine vha vhona ungari presidente vha nga ita na muvhuso uri havha vhathu vha maanḓafhadziwe mavu a sa dzule o to ralo vha shumise nga nḓila yone na muvhuso kone u shumisana na vhadzulapo kha u fhaṱa dzithemamveledziso nga hayo mavu. Heyi expropriation act ye ya phasiwa ye president vha isana ya vha mulayo zwino i khou ḓiswa hu si ni khou sedza u wisela tsimu dza vheiwe na mini na mini i khou sedza uri muvhuso u kone u dzhia shango kana mavu uri hu shume ri tshi khou itela zwine nga tshikho vha ndi public good kana uri lushaka lu kone u thusea ara sedza ra ri khou balelwa u dzhenisa zwine zwa pfhi ndi digital infrastructure ngori hu na zwithu zwine zwa pfhi dzi wayleaf dzine vhathu vha funa u tenda uri khamphani kene ifuna u gwaya fhira kha gethe langa uri i kone u dzhenisiwa vhathu vha tshi khou hana zwo rali zwino ri nga muvhuso ri kone raya smavu a vhona ndi yasho i khou ḓa gwiwa paipi ya dzhenisiwa ra vha na dzi internet vhathu vha khou ima phanḓa uri nḓila i fhire kana maḓi paipi ya maḓi i fhire ise vhathu vha ri hayi vha kha ḓi zumbula mafhungo o vhuya a duma badi tsanini to uri zwino thi ndi nnḓa phaḽamennde o vhuya bvuma badi hangei tsanini ha pfhi rabulasi u khou hana paipi i tshi fhira bulasini yavho uri vhathu vha villageni kana vha stensini vha wane maḓi zwino a zwi tsha ḓo itea heiḽa expropriation bill ya ri thusa i khou ḓo thusa uri na vhathu vho no khou ṱoḓa u ita themamveledziso ya shango vha kone u wana dzi approval dzavho nga u ṱavhanya uri zwithu zwi kone u tshimbila zwo bveledza shango ḽashu. Musi president vha khou ḓo ṋetshedza mambiwa na lushaka kana mulaedza kha lushaka vha khou zwi ita musi shango ḽo weliwa nga swiswini hulwane ḽa u zhakiwa nga murahu musi vhaṅwe maswole yashu vho ṱuwa kha mushumo vha khou shuma ngei kha shango ḽa DRC afho vha ri mini kha musi nga fhungo ḽeneḽo. Ri khou isa maipfi a ndiliso kha vha miṱa vho zhakiwaho na vhana vho huvhalaho na vho khotsi vho huvhalaho a si riṋe fhedzi ri khou isa na maipfi a ndiliso Tanzania, Malawi, Uruguay na vhoṱhe vhaṅwe vho weliwaho nga u
vhulaiwa ha masole yavho a tshi khou ita mushumo wa United Nations na wa SADC wo isa vhudziki u shango la DRC na ḽone hu vhe na mulalo ri khou dovha ra ri khou sa South Africa ri khou dzhenelela kha mafhungo a SADC na East African Community ri ḓovha ri submitting uri pfane uri disa hani ceasefire kana u imisa ha dzinndwa uri hu kone u vha na political solution kha dzi thaidzo dzine dza vha hone Eastern DRC. Vha vhona u nga ri iyi summit i ḓo swikisana kha uri hu swikelelwe mulalo na uri dzhango ḽa Afrika ḽi konane lune ḽa kona u shumisana ha fhela hedzi dzinndwa. Nṋe ri a themba uri ri na vhukoni sa vhathu vharangaphanḓa vha dzhango ḽa Afrika uri ri pfane ri se mulalo phanḓa ndi zwine ro ḓiimisela zwone ndi ngazwo riṋe sa SADC ro ri muṅwe na muṅwe na kwamea kha nndwa yene ya vha hone Eastern DRC kana ni muvhuso kana ni vha muvhuso kana ndi zwo zwine vha ravhele zwine vha pfhi ndi dzi non-state actors na vhone vha ḓo funa u ḓa ṱafulani yo u negotiate ho mulayo yo kana u ambedzana nga ho mulalo ri khou ṱoḓa wone. Ri khou livhuwa nga maanḓa minister ri khou vhona vho tou nakelela musi vha tshi kha ḓi yo dzhena phalamennde ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho. Matsina avho ndi minister u bva ofisini ya president he vha 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 khou ṱalutshedza na u ṱanḓavhudza vhunzhi ha zwithu zwine ra nga zwi lavhelela kha tshipitshi kana maambiwa na lushaka nga president mulaedza muhulwane uno khou bva kha president ra lavhelesa mafhungo a kwamaho uri ndi zwifhio zwine kha musi president vho zwi amba kha tshipitshi tshavho tsho fhiraho zwine ṋaṅwaha vha nga dovha hafhu vha sembedza uri mvelaphanḓa yazwo ndi ifhio kana zwiṅwe zwa zwithu zwe vha kona u swikelela sa muvhuso ndi zwifhio na u bvela phanḓa ndi zwifhio zwine vha nga kona u zwi ḓisa vha tshi itela uri tshumelo i vhe yavhuḓi kha lushaka. U bva kha nṋe fhano phalamennde twi ri ḓo dovha hafhu ra vhuya hu si kale ndi khou rumela dzithambo zwa zwino ndi ri tshanduko farani henefho. Ndo livhuwa nga maanḓa Tshifhiwa Matsina avho ndi mudzudzanyi wa mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 ndi Tshifhiwa Doyoyo ane a vha ngei phalamennde Cape Town hune a khou vha na nyambedzano na minista wa ofisi ya vhupresidennde Ndivho Khumbudzo Ntshavheni a ri bvele phanḓa. Vha dzangano ḽa vhashumi vha madokotela vho ṱahisa mbilaelo ya madokotela vhane vha khou ṱhaphudza ngudo vha sa waneho mishumo phanḓa ha tshipitshi tsha u vula phalamennde. Vhoramafhungo vha ino khasho vho ḓo amba na maṅwe madokotela vha sathu wanaho mishumo fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga. Ri vha ṱanganedza hafhu kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vha UN vha ri mavhanga a M23 a khou dzhia ndango ya ḓorobo ya Goma vhubvaḓuvha ha shango ḽa Democratic Republic of Congo nga u linda na u guduba miḓini. Izwi ndi nga murahu ha vhege musi mafhungo o ḓivhadza uri o swika ḓoroboni iyi nahone o dzhia ndango. Hu khou pfala zwigidi zwo fhumula ngei ḓoroboni ya Goma nga murahu vhege mavhanga vha M23 na mbia ḽa DRC vho ombana. Fhedzi tshiimo a tsha tou dzika. Vhadzulapo vho vhiga zwiito zwa u ṱangula u omba kwa dzigoloi dza vhane vha khou thusa vhadzulapo nga zwiḽiwa, maḓi na mishonga nga mavhanga ho katelwa na u dzhiwa ndaka dza private. Vha United Nations vha ri izwi ndi u pfuka mulayo wa dzitshaka zwi tshi kwama pfanelo dza vhadzulapo dza u ṋewa thuso musi wa zwiwo na dzikhakhathi. Nyimele ya ḓoroboni ya Goma a i takadzi hune zwibadela zwo ḓala nga vhalwadze vho huvhalaho na vhadzulapo vhane vha khou kundelwa u wana tshumelo dzo ḓoweleaho. Miraḓo ya phalamennde ya ḽa DRC vho fara muṱangano mulovha u itela u ḓa na maano a u fhelisa khuḓano na mavhanga. O dovha hafhu a sasaladza muvhuso wa ḽa Rwanda kha zwine a pfhi u khou tikedza mavhanga vha M23 na u sasaladza mashango a ḽifhasi kha u fhumula musi uyu wa dzikhakhathi. Ho ḓo vha na nḓivhadzo ya u vhea mapfumo fhasi nga mavhanga a M23. Muṱangano wa dzingu wa vharangaphanḓa wa mbumbano ya mashango a vhubvaḓuvha ha Afrika na SADC u ḓo farwa matshelo nga ḽavhuṱanu vhulingedzi u fhelisa khuḓano dzi re kha ḽa DRC. Ndingedzo dza muphuresidennde wa kale Vho Jacob Zuma za u isa khothe phuresidennde we a dzhena tshiduloni tshavho Vho Cyril Ramaphosa dzo phaladza. Izwi zwi khou ḓa musi vhone Vho Zuma nga kha vhaimeleli vhavho vho phumula mulandu uyu khothe khulwane ya vhutshinyi ya Gauteng fhano Johannesburg. On Monday, therefore, the judgment has been handed down, has been delivered by the Constitutional Court, confirming the decision of the High Court. As such, my lady, it is my instructions to therefore remove this matter from the roll. In terms of the draft order, my lady, which I will beg leave to hand up, your ladyship. I will also hand up the order from the Constitutional Court, if it pleases your ladyship. Thank you.
My lady, you will see from the draft order that it was written that it was consent by the parties. We have discussed the issue with my colleague, and we have agreed that we will just remove the matter and just remove the word by consent from the court order. My attorney is printing another one, but if that suffices, my lady will just mark it as X in terms of the draft order. Vamuta wa Peter Stradom ane aba sholela uthoma uloba la Africa Shipembe kha ndwa yange khala Democratic Republic of Congo abatu diba uri chitumbu cha murwa wabo chitosvika lini nga ujaki wa honohu requesta maipfi andiliso kha mita ya masole ashu rinenga chikwara vavizwa ndi fallen heroes vo waho musi riko ita mushumo werarumiwa nga SADC wauri remake shows uri kha SADC ahuna dzipfudzungule vapfi dzi peacekeepers ndi vathu va ndi masole a mulalo ndi vathu ve va chikoshumari uri vakotevela agenda 2063 ya African Union not silencing the guns ringazovo ya vahangeyo rariko taluchedza uri vadovuyisiwa mita vasingopera mbiri uvuyiswa havona asi masole ya South Africa pedzi volovaho ndi masole na mashango mamwe vo Uruguay na gaigai zvino uvuyiswa ya masalela a masole ashu zvikoitwa nga UNESCO yene yava ya UN so ndivone ngori ngasiri kujia mwana mwakurijera vashu ndi zvone zvine zvikodzudzanyiwa mara vandirani vakuvuya vadoya ridovaladza nga ndira chidhere yoteyawo mara sashango ripati ya SADC yo resolve kana ijia cheyo ya uri rine rikotoda ceasefire rikoitwa mazvino yova ihone yotoviolatiwa zvino uchive yava ine dzipfudzungule yotorerushaka na mamwe mashango valozwe vathu yeyo code ceasefire ina peace negotiations zviko coordinate nga president wa Rwanda vo Lorenzo Angola vo Lorenzo kapachino Luanda process vachikoshuma na vo former president vo Kenyatta kasono fi Nairobi peace process so rikotanganyisa una summit nge weekend yonukhoda mafala begenon yonokotanganyisa vathu va SADC na East African community orifane ore ceasefire itisani rushimisani mara vathu vothe kana ndi maravele kana ndi mivuso yonokwameya kedzi pfudzungeledza Eastern DRC divavo hayedzea masole ashu vadovuyayani vo tsiredzedze masalela avo risiyawo na one vadovuyayani rido asuta fano hayani adovuya masole ashu nga mulayo ara richinga mamwe mashango rado amba zori ri top dog kake zwa vupileli mara rine ri ariko ya ushumedza manasha zwa vupileli riko yo tsireledza uri risingova na dzipfudzungule kha region ya vorine zvino zviamba uri mini zviamba zori nawo rari na gundo lifiwa na gundo lifiwa aningatori vona riko chimbira spotari ko shato rina gundo ngori aringwela hezvo roera uri uve na budziki kha mapunga kadwa manji vasondosha kulerea vye zvino